Ngibingelele ngiphinde nginamukele nonke abathanda umculo maskandi kule channel ke enilethela indaba zamaskandi njengoba sazi ukuthi ke siphuma ke odabeni ke olubucayi oluhlungu kakhulu ke lokuhamba ke kwentokazi lapha ke uZahara owaduma ke ngengoma yakhe ethi ke loliwe ke kanye nezinye ke ingoma ke eziningi aduma ngazo ke yena ke uZahara okushiye ke abantu abaningi ukuthi ke bedumele ukuthi ngempela usedlulile ke emhlabeni ke usisi ke uZahara njengoba ke nimbona ke lapha ke uBahubhe ke evalelisa yena ke usisi ngengoma yakhe ke ethi ke loliwe ke wayidudula uBahubhe ke uyishaye kamnandi ke lengoma ke yakhe ke uZahara ke eyishaya ke ngawo ke ushuni kaMaskandi ke awuyizwele ke mbukeli ke ngingakukhulumeli ke kakhulu ke besingako ke ebesikulethezela namhlanje siyabonga Enkosini udaliwe lezotha mawufunayo uyaphuma etangaza bezulu enkosini udaliwe lezotha mawufunayo uyaphuma etangaza Siyakuthanda